Election Commission of India in Mizoram Legislative Assembly in Thanpui sang hei som hi pathum lo om tura vote thak tura polling station pan hi lo upa kung somriat chung lam le vobi ka ta na postal ballot manga mani in chung luma vote thak thei ta rawang manangin Kolasip district chung assembly bial pathuma voya jong khan kung somriat chung lam voter den postal ballot mangin vote an thak chan Kolasip borsa pujon LT sang chuan min khan ICICA Bank Kolasip branch to dia kona hong District Election Officer Kolasip le Government Kolasip College te jang kopwat sayin Systematic Voters Education and Electoral Participation malak na swaya ni min khan Government Kolasip College Voters Awareness Program nei ani Thlitu te ka top chibai ule Noel Vanaruat pui kani a tuna chuan chanchin thar te kim changzo kin ngai thlang Suzanne Downs Boarding School Kolasip khwang pui lam no pangten an school bula NH 306 kongpui khwar lai principal Havin an no Suzanne Downs Boarding School Kolasip khwang pui lam no pangte hian an school bul National Highway kongpui chu achhiat to ema wangin lir thei ve wak tan har satna athlen thin wangin min khan school no pangte hian an zirtir to nen natlangin an no ani Election Commission of India in Mizoram Legislative Assembly in Thanpui sang ni somni pathum lo om tura vote thak tura polling station pan thei lo upa kung somret chunglam le vo bikatan postal ballot manga mani in chung ma vote thak thei dan arwa malangin Kolasip district chung assembly bial pathuma voina changkhang kung somret chunglam voter ten postal ballot mangin vote an thak chan in lama vote thak tur absentee voter te vote thak tir turin Kolasip district chung assembly bial pathum 4th rural constituency 5th Kolasip constituency le 6 Selui assembly constituency biala te mobile polling team pakhat theu siamani a heng mobile polling team te hi tukin khan Kolasip district election office kot atangin ankal chuaka an chuak tur hi election officer P Christina Lalman Zuali nodal officer for postal ballot PF Lalni Sai le election official dangten an vai liamani mobile team te hi bial tu sector officer ten Havin ankal na polling station bial tu booth level officer ten an lo choyom boka absentee voter te hi an ina kalchirin vote an thak tirani voin lama vote thak man lo te chukar le thochan ni October ni som thum sang ni som ni pathum khian vote thak tir turin mobile polling team te hian an ina an kalchil le hlom don ani Kolasip borsa pujon LT sang atwan min khan ICIC Bank Kolasip branch chu diakona ahong honna huna hian borsa chuan bank sang te Mizoram an ron lut chulom omati thu le bank ombel zel chuan aninkara bank ombel zel chuan aninkara competition asiam don ti asoya private bank ron lut thar te chu district mason zel na turani ti sia in athei anga domkan an chul ti asoi bank ron lut thar te ti phunan sarkar pis poisa bank ka deposit chin tele sarkar scheme sang kalpui china an performance wal khai zoka kalpui ani theinan bank pakhat chau mang lawa semrual a that thu po soya hetiang thil sang hi bank pakhat chawin apum bil chuan bank dangtan chan chau ngai na om lo ti in bank lian le mat sa jok a te deposit atam dewani po in bank om thar te ngai sak chunga malak atul thuwa soi ICICI Bank Kolasip branch hian Diakon Square lalni thanga inan lo a honna hian ICICI Bank regional head local Dipak Singh le Michan khat chusil char atangin antel baka sombik mi engemaw zatin antel puibok ICICI Bank hi Mizoram a khumsom hni vel anom to a tuna hian branch panga an nei to baka Aizola branch thar honbel antum thu antar lang District Election Officer Kolasip le Government Kolasip College te chang kopwat sayin Systematic Voters Education and Electoral Participation malak na nuaya ni Minkhang Government Kolasip College Voters Awareness Program nei ani Kolasip District SVEEP Nodal Officer Dr. Laramdin Tluanga SDC Kaishwaya hian voter te sha turpoi mo pwanza le zirtir na konga SVEEP kaltlanga malak na te tar lanani a resource person Samuel rin oma lecturer dai Kolasip chuan voter te hlut na
mo phur na le ti tur sang sang a soi ba ka zo na le than na hun man ani he huna hian in than kai noi sang sang vote thak poi mo na le vote thak tur in zir tir na lam hoi in ti siak na on the spot slogan writing competition quiz competition le extempore speech competition te bat sai ani a heng in elna te hian loman thatok tak siam ani MZP bultumin aizo ka pui mun sang sanga namdang dan laba khosa dap chwa na tlang wein khan nei ani inner line permit nei lo mi som sari paria chuang ba ka kumtling lo na thoka chhor engemaw zat mu chwa ni in thunei tu te kota an hlan ngalani sarkar le thunei tu te po in thei top chua ma an lak mek laya tu khat natlana namdang permit nei laba khosa le dan laba sumdong thanem tak man chwa tur anom chu MZP chuan poyan ti hle a MZP chuan India dan puin abik taka min hum hal na dan inner line permit ILP hi ani na ang taka mang tur le apek chwa dan chung changa po film khur le zwala kalpui turin thunei tu te an ngen non le a Mizoram chunga local council le village council thunei tu zongzong te namdang permit ILP isu chung changa document fel file lo shat puina lekha pe chhuak lo turin an ngen bokani dan laba namdang khosa te dap chwa natlanga hian MZP shwai tu te baga college shang students union shwai tu te le nampwa zirlai po shang shwai tu mi thanem tak an thok chwa kani MZP chuan dan lova khosa mu chwa te chinchang chungun takin enjui dona thonkir an ni dan pu enjui dona ni MZP chuan Mizoram chunga dan lova namdang sumdong te dap chhuakin atulangin ma an la zel dona namdang dan lava sumdong te dap chwa konga hian MZP chuan mi pui te thlop na an ngen bokani MPCC president Pulal Soda chuan kumin sang ni somni pathum MLA in than chu tharau in do na ni a he in thana kanin nga na chu pathian ani ati Aizawl West 3 hwam chung mau bok dor ko na MPYCC bat sain wantlang in khom na hun manani a he huna hian Pulal Soda president MPCC chuan thu soin Maubo campaign office a hong hal bok he huna thu soi tu Pulal Soda president MPCC chuan rampo na changa be na chu achunga mi te kan tang rual theya ma se achunga changa be na ero ke chiat na ni a chu tu na India ram din monani thu soi hetianga ke chevek thedin muna kan din chan chu BJP in hindulal ram din an tum wang ani thu soya RSS le bachrang dal te chu an man rolek lamber ani a missionary tin pathian ram chanchin tha alangin an fe chwa puingam lava Bible check po an sem thei to lawati a rampo na changa chan puina po an dong thei to lo ni a soin na satakin kaushanin har satna kan to kani ati MNF in nei na hi man in pek hian atok mai ati in ruang man na an siam thlat mai chu kaushan dan thiang him poi sak lo na ni thu soya hi BJP an mong zom nge zialan tir tu ani thu soin UCC an du zialan tir tu ani thu soi kumin sang ni somni pathum MLA in thana hian Mizoram hun sang atanga report kan don renga pathian le mi puite zara kan sarkar don ti achiang ati a anaw la tur pa pathian in ape ni soin Christian te din hun nek chep tu BJP man mo taka pai thak angai thu soin kaushanin kan rinna van himatu zia min zirtira hei hi ataka kan len chwa nge hi kaushan mi puiten kan bat ani ati a en chin ti vel mai maya in khwal te lem hun ani to lo thu soi Pulal Soda chuan Congress an sarkar chuan bial chunga pason na ngel het kalpui ani don thu soin Pulal Soda hian Aizawl West 3 hwam chunga transformer nei lo awanga electric chungchanga har satna la om na sa chu tire angai vat thu soi Congress president hian pathian le mi puite zara sarkar na an chan chuan cancer le nat na har sa zwa big ve in enpol na la mek te tran puinan kumtin budget a cheng vai bel chenga anda don thu soya chu sang ni somni pathum MLA in election Congress manifesto number 3 para 2 a chiang takin tarlan ani thu soi Mizoram budget kan chajianga chu kan ti theya akong kan shia ani ati kan ram le nam ro hlu chu upa ten tar chom na thatin cheng zathum le cheng zariat an don chin chu Congress party chuan thatin cheng sang ni in an pek don thu soya
rual ban lo le mei thai ta National Social Assistance Program nuaya thatin cheng zali an don chu cheng sang ni in an pek don thua soi bok pulal so da chuan thalai tha tho tur nei lo te than thalai na tho tur nei lo te tan na nuai khat an siam don thu soin thalai tam takin an theina le thiam na mangin hlim takin ayan zonga kan ram mel mang na sa takin a in thak don ati a sarkar na thok om ve lo na chung kwa ten an dam lo ni khwa a mani sum man ngai lawa dam do in en kol na cheng noi song panga thleng man theina health insurance pack an ni don thu soin AAY le PHH card nei te chung ko lu ber mei chia te hne na gas subsidy cheng za sari som nga a an pek don bok thu a soi khati zong khatun chuma chan chin thar kan ti chwa the ni a clear tu ten zawai mang tha ule